Molweni. Ndanibulisa nonke egameni elihle likaJesu Kristu. Ndanibulisa namhlanje. Siyabonga umusa kaThixo ukuthi sisagcinakele. Siyabonga umusa kaNkulunkulu. Seniphine nakhona futhi namhlanje. Sizoncoma uThixo ukuthi namhlanje usemhle. Sasikhathalela uJehova namhlanje. Sibonga uThixo ukuthi usithwalile from January until today. uThixo senathi yena utshilo ezwini lakho athi ngeza sishiye angeza sidele. Kunengoma ethu uhlala nathi. Uhlala nathi uThixo kwethu, uThixo uphila kuthina. Siyabonga ukuthi wanikela ngoJesu ukuthi uJesu afe endaweni yethu ukuze thina sonke thina abantu abaphila emhlabeni sikholwe nguye uJesu Kristu, futhi simthande, futhi sisindiswe, siphilele yena ngoba yena uyalithanda ihlabathi, uyabathanda abantu. Sibonga ukuthi namhlanje siye emasontweni wethu safike samkhonza uThixo. Samkhonza ngoba kumnandi kumkhonza uThixo. Kumnandi kuba noThixo, kumnandi ukuhlangana nabangcwele nabazalwane simdumisa uThixo sisonke. Ngoba iprinciple ukuthi wonke umuntu okholwayo aphume aye esontweni siyohlangana nabangcwele, ngoba iyona ndawo leyo esayenzayo ukuthi sihlanganele kuzona. Malibonga igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje ke sizobonga nje uThixo namhlanje, sizombonga. Uhleze nathi, uhleze sethwele. Uhlezi njalo esenza ukuthi sidlule kwizinto ngezinto endleleni yonke. Sidlule ezimeni ke bangcwele, sidlule ebunzimeni, sidlule kufeni, sidlule ezingozini. uThixo nathi sigcinile futhi wasifihla. Wasilonda. Haleluya. Ngoba uThixo umuntu uyamnakekela, umuntu uThixo uyamlandelelela. Ingakho engasoza uThixo athi mina ndikhathele nina bantu bamnini. uThixo uyasithanda uThixo. Sibonga kakhulu ngoba since uJesu wafa emnqamlezweni, sozaphinda athetha amazwi athi ndiyazisola ngokuba umuntu ndimdalile emhlabeni. Ngeke uThixo azisole, ngeze uThixo besazisola abangcwele ngokudala thina emhlabeni. Ngeze uThixo azisole ngokunikela kwakho koJesu ukuthi afe emnqamlezweni. Angeze uThixo azisole ngokuba elethe umoya ongcwele wakhe ukuze azoduduza thina, azofundisa thina izimfundiso zakhe uThixo. Ngeze uThixo azisole ngokuba esinikeza izwi lakhe ngoba siphila ngezwi lakhe emhlabeni. Futhi uThixo ngeze azisole ngokuba athi umuntu emhlabeni makaphile ngokukholwa. uThixo futhi ngeze azisole ngokuba uthezwini lakhe masihlale njalo silindile ilixa lokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. Kunamazwi nje ngifuna ukwasibafunde namhlanje atholakala kwindumiso. Indumiso 117. Indumiso 117. Sifuna uverse 1 and 2. 117 indumiso ethi mdumiseni uYehova. Mdumiseni uYehova. Verse 1. Mdumiseni uYehova nonke izinhlanga. Mncomeni nonke izizwe ngokuba inamandla kuthi inceba yakhe. Inyaniso kaYehova ingunaphakade. Haleluya. Malibonga igama likaJesu. Leli lizwi likaThixo abakwabhala uDavide khona ethi mdumiseni uYehova nonke izinhlanga. Malibonga igama likaJesu. Injongo yethu thina abantu emhlabeni is to worship God. Malibonga igama likaJesu. Ukuba uThixo singayeki ukumkhonza uThixo, singayeki ukumdumisa. Sathola umusa nathi ukuthi izinhlanga sithole lo musa
elithi iBhayibhile uJesu wafika kubantu bakhe, abantu bakhe azange bamvume, azange bamfune. Even today uIsrael, khona abantu baku-Israyeli abangekamfuni uJesu, kodwa thina as South Africans, thina as Europeans, thina as Africans, thina bantu siyamvuma uKristu, samkholwa, ngoba uthi uJesu ethandaza, athi uJesu ethandazela abapostoli bakhe kwincwadi yaJohn chapter 17, lapho uJesu ekhulekela abapostoli bakhe, wabe sekhulekela nabantu abazokholwa nguyena, abangazukumbona kodwa bakholwe nguye. Athi uJesu athi ndikhulekela nalabo abathi bazokholwa egameni lami Thixo, haleluya, ukuthi nabo uzubagcine futhi ungabasusa emhlabeni kodwa ubagcine kumhlaba, sigciniwe kwimbandezelo. Ingakho namhlanje lithi iBhayibhile, namhlanje silifunda ethi mdumiseni uYehova. Namhlanje kufuneka abantu abazodela ukuthi bona bangobani, abantu abazozidela ukuthi bona yintoni, abazodela ikonko kwakhe umuntu akhethe ukuzodumisa uThixo, ngoba uThixo unguThixo odumisekayo, unguThixo onamandla onke. Kumele siziveze ukuthi lo Thixo lona siyamdumisa futhi siphilela ukuthi simdumise uThixo wethu, ngoba unguThixo odumisekayo, unguThixo odalile izulu nomhlaba, unguThixo onamandla onke. Ngoba xa semdumisa uThixo, ithi umhlabelelo thina, when we worship God, his glory iyehla, inkazimulo yakhe yehlela phakathi kwethu, ufike ihlale nathi inkazimulo yakhe uThixo. Uma simdumisa uThixo uyajabula. Kumele sifunde ukudumisa uThixo ngoJesu Kristu inkosi yenkazimulo. Kumele sifunde bantu, sizijwayeze ukuthi uThixo yena simdumise njalo, futhi singapheli amandla ekumdumiseni uThixo. Noba ngabe kuthiwa isimo sihlasele impilo yakho, noba ngabe kuthiwa ubunzima kuhlasele impilo yakho, kodwa musukuphela amandla, musukuyeka ukudumisa uThixo, ngoba unguThixo odlukisekayo, unguThixo odumisekayo nasenhluphekweni, unguThixo odumisekayo ebunzimeni, unguThixo odumisekayo ebunzimeni, unguThixo odumisekayo. Malibonke igama likaJesu. Uyabakhathalela abantu uThixo, uyabanakekela abantu uThixo, njalo sinakekele, usikhathalele, futhi nathi soze sayeka ukumkhonza, ngoba yena uyakhonzeka. Athi mncomeni, haleluya, mncomeni nonke zizwe. Simele ukuthi uThixo simncome, ngoba unguThixo oncomekayo, unguThixo oncomekayo. uThixo uyancomeka, uThixo uyancomeka, uThixo ancomeka uThixo, noba kubona ukuthi isolution yakho akayisolvanga, kodwa abe ancomeka uThixo, ancomeka uThixo umsebenzi engakunikeezanga, ancomeka uThixo, ancomeka uThixo ukudla kungekho, uThixo ancomeke, ancomeka uThixo abantwana be-against wena, uThixo ancomeke, ancomeka uThixo abazalwane be-against wena, abazalwane bekuhleka, ancomeka uThixo, ancomeka uThixo abahlali bengakufuna, abantu bekuzonda, uThixo ancomeke, ancomeka uThixo. uJesu wethu uyancomeka, uJesu esimkhonzayo uyancomeka, Jesu esimkhonzayo uyancomeka. Yena uphethe inkazimulo yonke, yena uphethe amandla onke. Uma simncoma uThixo siyamxelela ukuthi yena ungubani. He is God alone. Akunathixo emva kwakhe, akunathixo phambi kwakhe. UnguThixo omi yena yedwa, yena odala izulu nomhlaba, yena owenza ukuthi umuntu emhlabeni aphile ngaye. Ngoba asiphili ngoba siziphilela, kodwa siphila ngoba sisizwe ile nceba yakhe uThixo. Namhlanje sathola inceba engunaphakade, inceba engapheliyo, inceba inceba enamandla, inceba evusa umuntu eludakeni, inceba kaThixo ngunaphakade. Apha lithi iBhayibhile, lithi levesi, ngokuba inamandla kuthi inceba yakhe.
inceba kaThixo inamandla, inceba kaThixo inamandla, inamandla okusindisa, inamandla okusindisa umphefumulo obhubhayo, inamandla okusindisa umuntu ogulayo sebethe odokotela sebencamile ngempilo yakhe lo muntu lo, kodwa umuntu abonakala evuka esibhedlela, abonakala evuka kuma ICU, ngoba inceba kaThixo inamandla okwenza konke kwenzeke. Ingakho nathi sizothetha amazwi athethwa umpostoli uPaul, athi umpostoli uPaul, ndingenza konke ngoKristu oqinisa impilo yakhe. Haleluya, ngoba inamandla inceba kaThixo, inamandla. Ngiyabona uDavide engenzi kahle phambi koThixo, kodwa uDavide wayibona lenceba ukuthi inamandla inceba yakhe uThixo, ngoba inceba kaThixo yile nethi noma ngabe kusithiwa uhamba esigodini sethunzi lokufa, kodwa uThixo abe nawe, wena ungosatshisi, ungosabi, ngoba sowufike encebeni kaThixo, sowuthwelwe sisandla sakho uThixo, ngoba uThixo maseke kunikeza inceba yakhe uyakubonisa ukuthi wena awusaziphileli futhi wena awusazihambeli. Yebangcwele, kunabantu namhlanje athi noba sothi uyanokha kulo ndawo kulo mnyango bangcwele, umuntu avimba vale, kodwa inceba kaThixo ivule. Haleluya, ngoba ebangcwele sigcinwe ngulomusa namhlanje, sigcinwe ulomusa. Umusa kaThixo unamandla. The grace of God is powerful. The grace of God is powerful. Ungaze uyidele inceba kaThixo, ungaze uyidele inceba kaThixo, ngoba inceba kaThixo ngunaphakade, inceba kaThixo inamandla, inceba kaThixo inamandla. Ithi lento lena, inyaniso kaYehova ingunaphakade, inyaniso kaYehova ingunaphakade. Sigcinwe yile nceba kaThixo, sigcinwe inyaniso kaThixo, sigcinwe inyaniso kaJesu Kristu. Athu Jesu ezwini in the book of John chapter 14 verse 6, athu Jesu, I am the way, the truth and the life. Uyiqiniso yena eliqinisileyo. Uma sinaye siphethe iqiniso lonke, uma sinaye amanga kuthi akwekho, akahlala amanga kuthina. Asisoze saqamba amanga uma sihleli enyanisweni kaThixo, asisoze sawaqamba amanga uma sihleli kwinyaniso yakho uThixo. Kumele thina sizivume ukuthi simkholwe lo Jesu Kristu eyinkosi yethu, sivumele uMoya Ongcwele ukuthi uMoya Ongcwele atshintshe impilo zethu, singahambi ngokwenyama yethu kodwa sihambe ngokukaMoya Ongcwele. Let the Bible, we don't walk by sight but we walk by faith. Let us allow ukuthi uThixo asebenzise ukukholwa kwethu kuthina empilweni zethu, ngoba i-salvation of Jesus Christ is all about ukuthi sikholwe kuJesu eyinkosi yethu, sikholwe kuJesu ebusa phezu kwempilo zethu, sikholwe kuJesu ebusa imindeni yethu, sikholwe kuJesu evula iminyango evimbekile, sikholwe kuJesu eyinkosi yamakhosi, ngoba uJesu othembekileyo, uJesu onamandla. Malibonke igama likaJesu. Inyaniso kaYehova ingunaphakade, inyaniso yakhe uThixo zange wathetha amanga from the beginning. uThixo wathetha amanga from the beginning. uThixo eqalekeni wadala izulu nomhlaba, wadala koko besethi xa sefika emntwini wathi masenze umuntu ngokufana nathi, asifuze umuntu futhi abe nobukhosi emhlabeni. uThixo yonke isivumelwano akasenza nomuntu, even namhlanje akakasidedela futhi akakatshintshi, ngoba wenze sivumelwano ukuthi umuntu uzoba naye, wenze sivumelwano ukuthi usezohlala emntwini, akasazohlala kwizindlu ezenziwe ngabantu kodwa uzohlala emntwini. uThixo uhlezi emntwini, uThixo uhlezi kuthina ngomoya wakhe, uThixo uhlezi kuthina ngomoya wakhe. Let us allow God to intervene in our situation.
Let us allow God to intervene in our families. Simvumela uThixo angenelele kwimindeni yethu. Simvumela uThixo angenelele kumabandla esikuwona. Sivumela inyaniso kaJesu ukuthi sicontrol isilawule. Sivumela uThixo ukuthi yonke into esiyenzayo siyenze ngokusuka enhlizweni, siyenze ngokwamandla ethu wonke, siyenze ngokwengqondo yethu yonke. Simethembe uThixo ngoba unguThixo othembekileyo. Umethembe mntaka baba noba izinto zakho azikahambi kahle, kodwa vumela ukuthemba uThixo. Musukuvume abantu bakutshintshe ukuthi umkholo uThixo. Musukuvumela ingcebiso zabantu athi umuntu noba sekufika ubunzima ubuko waya kumuntu othize uyosizakala, kodwa namhlanje nizodi nansi inceba kaThixo engatshintshi impilo yakho. Nansi inceba kaThixo engatshintshi impilo yakho. Naku uJesu Kristu ongayitshintshi impilo yakho. Naku uJesu ongenza iminyango yakhe, iminyango evimbekile ivuleke. Naku uJesu ongakunikeza lento efiswa inhliziyo yakho. Jesus is the King of Kings. Ngeke yena zaxoke, uqinisile mayisithi ndiqinisile. Kunendawo apha esithi uJesu ngiqinisile ngoba usuke eqinise ngokuqiniseka. Usuke enze iassurance ukuthi yonke into ayithethayo ezwini lakhe iyenzeka. Uthi uJesu ninikeza amandla, kwanikeza amandla abapostoli bakhe uJesu. Wathi ninikeza amandla negunya ukuthi ninyathele inyoka zonke ezinobungozi, ninyathele phezulu kwamandla otshaba, ninyathele ububi bonke. Uthi uJesu usinikeza amandla. Even nathi kule generation esiphila kuyona kunamandla esiwanikeziwe ngoba lo Jesu lona siyamkholwa, simkholwe lo Jesu singambonanga kodwa samkholwa, samazi, safundiswa ngezwi lakhe, salikholwa izwi lakhe ngoba linamandla izwi lakhe. Ingathi uThixo lawa ngakwenzela inceba yakhe, ayibonakalisa inceba yakhe uThixo phezulu kwempilo yakho, ayibonakalisa uThixo lenceba yakhe phezulu komndeni wakho. uThixo ngathi angazambula ubone na ubuhle bakhe, ubone ubungcwele bakhe, ubone inkazimulo yakhe, ubone uthando lwakhe uThixo. Malibonge igama lika Jesu. Makabonge uNkulunkulu. Makabonge uJesu Kristu. Makabonge uJesu. Makabonge uJesu. Namhlanje ngathi uThixo akubonisa na ulibone uluthando lwakhe. Ulibone uthando lukaThixo ukuthi uThixo nyani uyasithanda. uThixo amthanda umuntu. Lapho uDavid wathi mdumiseni. Dumisa uThixo, mdumise, ungayeke umkholwa, ungayeke umdumisa. uThixo uyadumiseka. Futhi namhlanje bekezela, qhubeka nento eright, qhubeka nokwenza okuhle, qhubeka njalo nokwenza okuhle bangcwele, qhubeka nokunikela endleni kaThixo, qhubeka nokunikela endleni kaThixo. Unikele ngoba wena uyazazi ukuthi ukunikela nako, uyayazi ukuthi imali endlini kaThixo nayo, uyayazi lonto ukuthi uThixo wanibusisa ngemali. Le mali nikela ngayo, ungavumela abantu bakutshintshe. Kunabantu namhlanje these days abagezi umnikelo. Kunabantu namhlanje abagezi imali ngoba imali impendulo yakho konke. Imali impendulo yakho konke. Ebandleni lika Jesu imali siyayidinga. Ebandleni kaJesu sidinga imali ukuze sikwazi ukuphuma siwina imiphefumulo ngoba yonke into esemhlabeni isebenza ngemali. Kumele bangcwele sithethe iqiniso ukuthi abantu balazi iqiniso. Namhlanje sekudumile ukuthi emasontweni kwenziwe business, kodwa namhlanje ngifuna ukuzoveza ukuthi not all churches kukwenza business khona, kodwa imali ifuneka ekubeni ukuthi kuwina imiphefumulo ngoba kunezinto ekumele siziharishile to go outside. Kunamathente ekumele ayiharishiwe to go outside. Kunesystem emele iharishiwe to go outside. Transport emele futhi sithenge ipetrol kuyona. Yonke into isebenza ngemali la sikhona. Kumele sifunde ukunikela as long God bless you ngemali. Kumele ufunde emzalwane ukuthi njengoba uThixo umthanda, njengoba uThixo umdumisa, ngoba kunabantu abangenamandla ukuthi bamdumise ngomlomo kodwa ngematerial things zabo, ngento zabo uThixo bayamdumisa. Kodwa futhi namhlanje dumisa uThixo ngalamandla nawo. Umkholo uThixo ngalamandla nawo.
Umkholo uThixo ngezibusiso zakhe, umkholo futhi umkhonzo umdumise ngezibusiso ngento uThixo akubusise ngayo, uThixo umdumise ngayo. Umdumise nangempahla unikele kumuntu othize osweleyo. Umdumise uThixo ngoba yena uyadumiseka. uThixo akadunyiswa just ngomlomo, kodwa uThixo uyadumiseka ngeminikelo yakho. Umnikelo unikelayo endlini kaThixo, uThixo uyamdumisa ngalokho. And uThixo uzokubusisa. Yiki into ethi xa uthi wanikela you will never be blessed. Kodwa futhi ngizokuxelela, uma unikela endlini kaThixo uzobusiseka, uzoblesseka. Ungablesseka, ungablesseki wena kodwa isizukulwana sakho, abantwana bakho, umndeni wakho angabusiseka. Malibonke igama lika Jesu. Kwamhlanje kugcwele abantu aba-against the will of God, abantu aba-against the kingdom, aba-against lapha ebazalwane, aba-against intando kaThixo, ngoba ukunikela kuyintando yakho uThixo. Ukuhlala kuye kuyintando yakho uThixo, ukumethemba njalo kuyintando yakho uThixo. Le mali lena efuneka endlini kaThixo, ngoba namhlanje ugovernment imali uyayithatha, ayithathe without ukuthi axelele wena, ayithatha inkani. Le mali ugovernment ayithathayo, uyahamba uthenga ama-condoms, uyahamba usupplya yonke into kubumnyama, uyahamba usupply ama-homosexual ngale mali yakho. Kodwa namhlanje umuntu kunzima ukuthi alethe imali endlini kaThixo ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. Kodwa namhlanje abazalwana abaninzi ba-against intando kaThixo, ngoba umnikelo usezwini kaThixo, imali isezwini kaThixo, noba kabe yini onikela ngayo isezwini kaThixo. Akukho wrong ukushumela ngomnikelo, kodwa kumele mzalwane uvume ukudumisa uThixo. Namhlanje sizoveza intando, ubukhona obuhle bukaJehova. Ithi inyaniso kaYehova engunaphakade. uThixo akaxoki, akusimuntu ubaxoke. uThixo akafani nabantu, uThixo wehlukile. uThixo wehlukile, unamandla onke. uThixo unamandla onke. Malibonke igama lika Jesu, ngokuba inamandla kuthi inceba yakhe, inamandla kuthi inceba yakhe. uThixo unamandla. Mkholwe mntaka baba, methembe in the name of Jesus Christ. Methembe njalo. Sendivala ngalamazwi ethi dumisani uYehova nonke izizwe, dumisani uThixo nonke izizwe, dumise njalo nasenhluphekweni, dumise njalo nasebucebini bakho, dumise njalo ungenako unako. Dumise uThixo, mdumise. Mayingabikho into ezavimbela ukuthi ungamdumisa uThixo. Fana njengoJobi othi ngenye ilanga sekebonile wathi sendiyazi ukuthi icebo lakho uThixo lingevinjwa umuntu. Sendiyazi, kufuneka abantu namhlanje abazothi sendiyazi ukuthi icebo lakho uThixo alingevinjwa umuntu. Abantu abazomkhonza uThixo ngomoya nangeqiniso, abantu athi uJesu kwesifazane kuyofika ixesha selikhona lexesha ukuthi abamkhonza uThixo bayomkhonza ngomoya nangeqiniso. Umuntu okhonza uThixo umkhonza ngomoya, ngoba our God is a spirit. uThixo uyadumiseka. Masimdumisa uThixo thina, when we worship God sisondela kuye uThixo, noThixo usondela kuthina. We must press on ekuworshipeni uThixo, simkhonze, simethembe, sivumele iqiniso lakhe, sivumele inyaniso yakhe, sivumele ubukhona bakhe, ukuthi uThixo asebenze kwindawo esikuzona, uThixo asebenze emindenini yethu, uThixo asebenze, uThixo emindenini yethu. Umuntu omkhonza uThixo unamandla amaninzi. Umuntu omkhonza uThixo protected nguye. Umuntu omkhonza uThixo akathinteleki. Umuntu okhonza uThixo akapheli mandla. Umuntu okhonza uThixo usustain umusa wakhe uThixo. Igrace yakho uThixo ukuthi isustain. Ngabe kudala sa give up empilweni, ngabe kudala saye ukukholwa, ngoba inceba kaThixo iyona esustain impilo zethu, iyona esigcinile sibambile ukuthi noba ngabe sekuthiwa uyafuna ukuphuma kodwa kusaphumeki, ngoba ubambekile, ubanjwe ile nceba yakho uThixo. Ikubambile lo musa, ukubambile ukuthi ungazuphume la, ungenile. Ngoba kule kingdom there is life, kule kingdom there is liberty, kule kingdom there is life, kule eternal life kule kingdom.
Kule kingdom kukhona kuyenzeka ungenzeke kubantu kule kingdom. The kingdom of Christ. That is why namhlanje sibizwa ukuthi we are the prince and the kings of this world ngoba siyabusa singababusi. We are more than conquerors kule kingdom. Kunamandla akuthina kule kingdom. Mase kule kingdom sigcwele amandla amaninzi kule kingdom. Sigcwele ukuphila kule kingdom. Sigcwele ukuthi nathi siyakwazi ukuthi sithethe phezulu kwesimo athi uJesu noba kabe kunokhona oluncane uthi kule ntaba funquka iyofunquka kule ntaba iyofunquka intaba iphoseke elwandle ngoba sonke isimo siyafunquka ngoba into engenandlebe iyalalela. Intaba ayinazi indlebe, isimo kusona asinazi indlebe kodwa sinamandla ukuthi silalele wena ukuthi uthini phezulu kwesimo sithathe uthi isimo masithule. Noma ukuthi akaba sohlasele kanganani kodwa thina sinamandla okwenza konke ngoKristu osiqinisayo. Let us allow God to drive us. Let us allow God ukuthi uJesu asebenze kuthina. uJesu asebenze kuthina, ahlale kuthina nathi sihlale kuyena. Singapheli amandla. Nathi sizoyibona lenceba yakuthi really this grace is eternal. This grace is eternal. Ingakho ezothi uJesu azothi uJesu emhlabeni zeniphethe iqiniso nomusa. Emhlabeni zeniphethe iqiniso nomusa. Angeze yena athetha amanga uJesu. Uthi uJesu mayifika, I am the light of the world. Umuntu mayihlala kuJesu, umuntu umayivuma uJesu uphuma ebumnyameni ungena ekukhanyeni ngoba when uJesu efika empilweni yakhe, efika enhlizweni yakho, ubumnyama bekubamba impilo yakho buyabumka ngoba kunyenzelekile ukuthi ubumnyama busuke. Kunyenzelekile ukuthi zonke inhlupho zisuke, zonke inkinga zakho zisuke, zonke izifo zisuke ngoba sekufika ukukhanya kunguKristu. Let us allow God ukuthi asebenze ngempilo zethu, imizimba yethu. Sinikele thina imizimba yethu, sithi thina sikwazi ukuthi siziphilele ngokwethu kodwa sidinga wena Thixo ukuthi usebenze kuthina. Ayike enye into esiyidinga ngaphandle kwegrace, ayike enye into esiyidinga ngaphandle kweqiniso lakho uThixo. Siyalidinga iqiniso ukuthi sibabaze ngalo, sixelela abantu ukuthi the grace of Jesus is eternal. Sithethe ngokuthandwa nguThixo, sithi the love of God is eternal. Malibonke igama likaJesu. Ngeze saye ukubabaza ukuthi uKristu inkosi. Namhlanje sibabaza ukuthi indeed Jesus is Lord. Indeed Jesus is Lord. Yena uthembekile. Thembekile uKristu. Thembekile inkosi yamakhosi. Thembekile lo Jesu Kristu. Ungaze uphela amandla mntaka baba. Ungaze ugive up empilweni mntaka baba. Ungaze mntaka baba ucinga ukufa empilweni mntaka baba. Let's keep on going. Let's keep on going. Let's keep on going. Never give up in life. Dumisa uThixo, uThixo adumiseka. UnguThixo odumisekayo. Wena umdumisa uThixo worship uthi indumisa uThixo uyakuzwa uThixo amazwi wonke ayakuzwa. UnguThixo ozwayo. Never stop worshiping God. Let's keep on worshiping him. Yena uThixo adumiseka ngegama lenkosi yethu uJesu. Nkosi enkazimulo Kristu uphilayo. uJesu osindisayo, uJesu onamandla. Ceba yakhe ayipheli, ceba yakhe ayipheli. It's all about the grace of Christ. Not this pillar because of the grace of Jesus. Uphila ngomusa. We're saved by grace. Namhlanje sithi simethembile uThixo ngoba umuntu obuthemba uThixo uyosatshwa isitha. Namhlanje yabona mawuthemba uThixo uzijwayezile ukumdumisa, uzibona nawe so sithi I can do all things through Christ who strengthens me. Ngoba uThixo uyasiqinisa, uyasiqinisa uJesu. Malibonke igama likaJesu. Malibonke igama likaJesu. Dumiseni nina nonke ezizwe, mdumiseni uThixo nina nonke ezinhlanga. Yena uyazukiseka egameni lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Be blessed mntaka baba egameni likaJesu. Amen. Baba siyabonga moya engcwele. Siyabonga Thixo wethu ngoJehova uyaphila unamandla, elakhe igama linamandla Nkosi liphilile ungongcwele kaIsrayeli. Baba siyabonga moya engcwele, thatha udumo lonke, siyakuzukisa sakudumisa. Sithi Nkosi uJesu asinayo uMnye uThixo ngaphandle kwakho. Ulithemba lethu uJesu,
ulithemba labakholwa, uthembekile emizimbeni yethu, uthembekile empilweni zethu. Lord Jesus, we believe in your name. Baba wethu ongcwele, thatha udumo lonke in the mighty name of Jesus Christ. I pray in Jesus' name. Amen.